prayer and followed by the national anthem and Sugbo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this meeting. Help us engage in meaningful discussion. Allow us to grow closer as a group and nurture the bonds of community. Fill us with your grace, O Lord God, as we make decisions for our community, and to continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you, and for the service of humanity. We ask these things in your name. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy New Year, everyone. Dapat happy to New Year yun. So, this afternoon is a tourism stakeholders meeting called upon by the first woman lady governor to pinalangga o ang pinakapugihan nga January 1 o December 25 ng trabaho para sa probinsya, Governor Gwendolyn Garcia. Here with us now, of course, atong gwapong ID, gwapo siya. Gwapo ID Shalimar Tamayo. Atong partners, fans na hatag na toon o gamay iya o tabang sa atong gikinahanglang pangayo o atong mga pag-asa. Si
si VP Herbert Anton Akay of DBP, Ma'am Barbara Fernandez from Land Bank of the Philippines, Ma'am Ofelia Oliva, and Jennifer Monticlaro of Philippines Veterans Bank. And with us now, we have representative from Oyo, Miss Venice Ruales, and on their way pa, si Red Doors Go o si Mataverse. So, we also have with us TOs from Alegria, Miss Divine Sarmiento, and nagbilang Madam Badian Erlinda, and Juan Boal, Sir Rolly Agarte. And of course, Madam Trining Bubuli of Toledo. Ato na. Sige, nakahabol yan. And here are the stakeholders from the different districts of the province of Cebu. Good afternoon. Okay, for District 1, can we ask please? To please stand. Sa District 1 na po, we have 70. Can we please stand? Barog lang, ito pa the District 1. So, Alegria, Tanisay, sorry. District 1, your stakeholders. Isulti ang sa District 1, kaya I'm sure okay. ang sa District 1. From Talisay, Minglanilla, San Fernando, Tartar, Naga, Sibunga. Okay. District 2. Argao, Dalaguet, Alcoy, Pulhoon, Oslob, Santander, Sambuan. District 3, Toledo, Ramahan, Balamban, Barili, Asturias, Tuguran, Aluginsan. From District 4, Tabuelan, Tabugon, Tuburan, Naday na ito sa District 4. Maligan. Doon naman tayo stakeholders from District 4. Ang understanding way na ito. Okay, wala tayo lungsod na ito. Asa? Bilyen. From Odlot. Medellin, Odlock is not in Medellin. Wala. District 5. District 5, Katmon, Carmen, Liloan, Compostela, Compostela, San Francisco, Danao. Oro, Kamotes na ito. Naay taga Camotes ko. Okay. From District 6, Cordova, Consolacion, Mandaue. From District 7, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Maluat, Alegria, Badian, Malabuyok, Pinatigan. Ilan total na ito? Naabot na pag 122. So, maihapon na itong tanan. 122 resort owners and operators. I understand that all of you are EOT accredited and have been issued a certificate of compliance by the province of Cebu. Okay, I want to make this clear na sayo kung ubay-ubay ang naigo.
nga mga resorts o tourism-related establishments sa Typhoon Odette. Apan unahon na lang gyud nato usa pagtabang kadtong mga compliant, kadtong nanikamot nga maka-fulfill sa mga requirements in operating your establishments. And niadtong nilabay nga semana, as I traveled up north, I met with some resort owners sa Katmon and realized na kinahanglan tabangan nato ang paagi sa ang pagtabang ang mga naigo sa tourism related na establishments kay ubay-ubay sad ang depende sa ilang mga pagnabuhi sa ilang trabaho meaning atong mga resorts, restaurants, and other establishments. So before proceeding any further, maminaw ta sa atong Regional Director sa Department of Tourism, kuyo ka nato kanunay in atong pagbuhi sa turismo sa lalawigan sa Sugbo. May we turn the mic over to R.D. Shalmar, Tamano. Salamat, Bro. May hapon natong tanan. We're praying, no? Everyone is already safe, no? And secure. I'm sure daghan pa sa atong kuan and the rebuild or the repair sa atong communities. Pag-igo sa Odette the following day, next time we go. Makatubag kay Globe man ang atong nakuha ng number ni Globe. So immediately, no, text ko ni Amor, yung secretary, ihatagan na ito smart. Right away, tubag na yun si Globe. And dito ko nakahibaw, mapadayon niya din. She called already several meetings ko, di ba? So, ibatawag ko niya bilang vice chairman sa iyang Provincial Tourism Task Force. Kung makahinundong pa mo ani, no? During the start of COVID, ibuhat ni Globe. Kita i-designate yung vice chairman, mga membro, ang uban, vice chairman po ng DTI, o ang uban pa mga agencies. So, this is our third or fourth meeting with the governor, no? So, according to the former regional director na assistant secretary na karon sa DTI, katong dili pa siya RD, nalipay kay siya, dili lagi siya maglisod sa iyang mga programa kay kusog kayo ang programa sa Kapitolyo ni Governor. So mag-click tayo ng national agency o ang province, no, with the leadership of Gov. So kami po sa Tourism Gov, daghang salamat na among trabaho kanang paspas kay mo po namang ganahan, and you are here to provide us with leadership. And imagine kaning meeting na karon Gov, no? If not for you, it will take several months, even maybe 1 year, just to gather this kind of kuhan. And then our friends are here from the banks, no, government institutions. So thank you, Kaido. We are ready to give inputs, whatever you require from us. And, thank you also to our stakeholders. No? May hapon. Salamat kayo. As I previously mentioned, ang akong pagkihinabi sa atong mga resort owners dito sa Katmon may be realized na nakinahanglan gyud mong tabang. O mao tong akong isaa dito nga as soon as we can ato gyud dayon i-gather ang government financing institutions kay sayod ko ang kini nga maong mga bangko duna gyud mga maayong and more charitable rates. Labi na sa panahon karon nga naigo tag kalamidad. So before proceeding any further, maminaw lang tayo a few short words gikan sa Philippine Veterans Bank, Land Bank, and DBP. And for Philippine Veterans Bank, we are honored by the presence of Vice President mismo, si Attorney Ofelia Oliva. And salamat, bro. So, every time that
doon na tayo mahitabo nga mga dili kayo na unta welcome. Si Governor, mupatawag din nga mong mga lender bank. Ako hindi ka nga lender bank kay magpahuwami yung mga atal. So, ato na ni klaro ko na. So, mauna nga, every time nga naay mga calamity first, diha tang COVID-19, itawag si Gov, kaya doon na siya gwapo kaayo nga programa, mauning enhanced community side development o countrywide development. So, kaming mga lender banks, pahuwami sa mga kining in terms of katong mga farmers nga mananom niya ang atong land bank ng Philippines, anong crops, unya kung infrastructure sad na kanang gamiton ninyo sa inyong panginabuhi ni asad ang BBP, ang Development Bank of the Philippines. Kung katong sa mga gagmay negosyo, bibili ko lang ang gamay-gamay sa kong bangko, katong MSME, katong mga gagmay ng mga negosyo, nasa yung may dagkit sa negosyo. So, depende. So, mauna nga niya ang Philippine Veterans Bank. So, kini successful ka ini nga programa ni Go. Pasalamat yung taan ni Go, pero taghan din natin siyang simpang palakpak. Hindi na kaayon ninyo, pahuwag din ninyo, basta ipaagi lang na itong Go, ha? Siya ba'y garantor, ani? Pero, pag human sa COVID, muna nga niabot na sa ni ang Odette. Pero wa pa ta mahuman sa COVID ni pahuway kay gikapoy si COVID-19. So dito kita sa Cebu. Pagtanaw nga dito kita sa Cebu ni abot si Odette na bisita. Kitang tanan anaway ka wa ta kay baw. Ang atong ibawan nga mo bisita lang mo tan-aw lang nato unya mo biya. Sus giliyukan kita niya. Gipangga kita niya pero mubalik ko no siya kay mangayo pa saydo. Wow, so yun ani. So karon mao na magitawag na sa minigo, especially na nagtanaw siya sa atong mga ingon ninyo na maol mo raise sa atong economy kay naan ninyo ang pag-invite sa mga foreigners, no? By the way, duha ta ka foreigners din eh. Sir, can you understand Bisaya? I just ask your seatmate to translate. Kamay lang ha, pero at least makasabot ka o di ka kasabot, tanawa lang ko, kasabot ka na. So, mao to nga, mao ni gibuhat sa migog. Nakita siya sa inyong kalisod, mao nga na gipatawag sa niya, andam na sad mi nga motabang ninyo. Unya ako lang ning ipakuan nga pasaylo ta kung gug ako unang mukuan ninyo ani nga nagprepare sad siya lain na bang iya na sa tungkol siya ang resourceful na sa magprepare siya para sa Omicron. Ay tawag mo kung sige suroy-suroy. Kaya hindi kung si Mayor Mike Rama sa Cebu City ay mo pagsuroy-suroy ha sa Omicron. Papriso din mo niya. This is the only way. Nga kamo prisuhon mo. Dili kay sirhan ang kuan, mga tindahan, sirhan ang restaurant, sirhan ang hotel. Dili na sirhan. Kamo na'y prisuhon, labing maayo. So, mauni nga, nagpasalamat kami kay this is also helping the banks nga ang kwarta nga di anamo nga gideposito ninyo amo sad ning ikapahuwam ninyo. So, munito ang atong ekonomiya. So, nagpasalamat kami ni Gov nga ingon ani ang iyang mga programa. So, kapo sa inha, dili kay magtanaw lang mo namo, pagpasalamat sa inyo namo ug ni Gov nga ingon ani mga programa ang iyang. Okay, very good. So, daghang salamat sa inyong papaminaw nako. Sir, I'm so sorry nga later on lang after this program we can talk about it na ay mo maghilasilas kay hindi lang ko kay mga Russians mo sila. Okay, so I'll give this phone to, would you like to say something, Jin? Okay, sa DBP kay Mr. Helbert. Good afternoon. First of all, I'd like to thank again our Governor for convening all of us. I am Helbert. I am from the Development Bank of the Philippines. I am presently assigned here in Cebu. Would like to, for context, would like to inform you that we are 100% government bank, and with that premise,
we can assure you that DBP is always on the lookout on trying to help the community and even act as catalyst. In this case, in our situation, we want to fast track recovery. In DBP, we have an existing program already. We have a recovery and response financing program. We have established it as early as 2013. And it is a special window specific for this kind of situations, wherein most of our business establishments may need a certain form of financing in order to stand up again, gain traction, and then gain revenue again. However, with the intervention of our good governor, we want to partner with the other government banks in order to come up with a specific financing window specific for your industry also. That is how the governor would like to really bring to you the service of the government. And as a government bank, we fully support that and we fully subscribe to that. Before this hour, 3 p.m., we had an earlier discussion. We're already able to come up with at least the next steps on how we can come up with a program, and I should say fast. We have an existing program that was specific for a certain industry, the agriculture industry, and it is very successful. We want to benchmark on that, improve, in order to address the tourism industry this time. You might want to ask certain questions or specific questions on how much you can avail, how much would be the rates, etc. We can inform you on the very specifics on that once we were able to come up with a program. If you want very specific answers now, we do have a program in DBP. This is sort of the generic response and recovery program that we already have. What we want you to subscribe is on the program that we are trying to facilitate and create with the help of the governor so that we can fast track everything. And then maybe in the form of the documentary requirements, we can ease a little so that the processing will be not the regular bank financing processing. So that's for DBP. Good afternoon. Good afternoon, everyone. I would like to introduce myself. I am Mr. Eulalio Boy Lagapa of Land Bank, and together with me is Ms. Sol Fernandez, also from Land Bank. Again, I would like to thank also for Governor for initiating this forum, in order for us to reach you and give you the information regarding the financing programs of the bank. So I would like to inform you that Land Bank, being a government bank, has also program already in place, to answer these calamities, that happen to us. So we call it the Land Bank Calamity Rehabilitation Support Program, or Land Bank Cares. So we care for those who are affected of the calamities. And on top of this, as earlier discussed with the provincial government, with GOV, we would like to marry this program with the existing enhanced countryside development program of the provincial government. So it would be an added comfort for Land Bank because we already have more or less a credit enhancer, because we know that the SMEs that are going to avail with us are really the DOT accredited, and then with the compliance with the provincial tourism na mga requirements. So it forms part of the enhancer for the credit. And then this program, the Land Bank Cares, is a special program with, I should say, affordable or a low interest rate. So the governor is asking us to further lower the interest rate, so we will make representation
with our management if how low land bank management can give. And then in terms of collateral, it is also relaxed. If there's a real estate mortgage, the better. But if not, we can we can look at or assess your existing businesses prior to calamity. And then of course on the term, we can give a longer term based on the cash flow, on how fast you can recover with your business. So Land Bank's tagline now has changed. Now previously ang Land Bank and our tagline is we help you grow, but now it's changed to serving the nation. So we would like to serve especially the small and medium enterprises who are affected also with this calamity. We hope na we can also serve you with your needs. And then Land Bank has two lending centers. It's the office that caters or process the lending or the loan requirements. We have the South Lending Center based in Osmeña Boulevard. They are covering the Cebu City up to south, up to Tuburan na town. So these are the towns na hit by Odette. However, I myself is the head of the lending center covering the north area. So from Mandaue, Lapu-Lapu, Cordoba, going north up to Tabuelan town. So Bantayan and Camotes Island. So our office is based in Consolacion Government Center. So hopefully Land Bank could respond and answer your needs in terms of rehabilitation of your businesses. So thank you very much. So, salamat kaayo. Nakadungog na mo sa atong mga financing institutions na atong gihangyo. As a way of explaining anong sila akong gitawag. Earlier this year, doon na tayo gipirmahan ng Memorandum of Agreement with the three financing institutions, Philippine Veterans Bank, BBP, and Land Bank. Itawag na natong Enhanced Countryside Development Program. Ibuhat na nato para pagtabang sa atong mga mag-uuma o ang mga mananagat. Magbinisaya ko, mag-in-English ko. Is it okay? You can understand? Please translate. Oh, but you look more Filipino than Garcia. Oh, sí, mi hermano. ¿Cómo estás? Bueno, isa ako. Nakirmahay pa ni Ana, kauban sa atong mga financial institutions, nigahin tag-ugdok aron pagtabang sa mga mag-uuma o mga mangingisda. Labi na kay naapektuhan sila sa COVID. O ang Kapitolyo or ang provincial government mo'y nahimo nga conduit ni Ana. Ang tanan applications mo agi through sa doon na tayo technical working group na ipanguluhan sa atong provincial agriculturist kay agricultural mo to ang nature sa maong memorandum of agreement. And I'm happy to tell you na ubay-ubay na ang naka-avail ni ini. Sa atong mga quarterly, ibaw mo na tayo quarterly caravan of services, mukuyog na gani ang Land Bank sa paghatag sa mga ATM cards kung diin tuan na dito ang pondo na ma-release ang ilang mga loans at very, very low, very friendly interest rates, very charitable, very kind, very thoughtful, very Cebuano, very maluluito. Sa diyan na igo mo, nakaingon ko, nanong dili nato ni i-expand
ang Enhanced Countryside Development Program. Dili lang agrikultura ang atong tanawon, i-apil natong turismo. Kay ang turismo maoy usa sa pinakadako nga nagtabang sa ekonomiya sa probinsya sa Sugbo. Naman gani, bisan i-bash na lang yun po nila kaniadto. Nakakita mo na mo, kauban ni R.D. Tamano, Agosto pa, last year. Nituyok na ko, kiningon ko di na ni mahimo, magpadayon ta dinig lockdown. Mamatay na ning industriya nato na turismo. O kung mamatay ni pilay, walay trabaho. Pila man ka mananagat, hindi nakabaligya sa ilang kita. Pila man ka mag-uuma, nga di nakabaligya sa ilang ani. Kaya, kini nga mga establishmento, mao may market nila. O nakit nga ang uban pa ng mga service-related industries kung turismo atong istoryahan. So, gibuksan na nato, giluagan nato, niingon ko, buksan nato balik ang ekonomiya, let us reopen tourism. Subject, of course, to Executive Orders 20 and 20-A that explicitly spelled out the protocols, the requirements, the measures that you had to implement, that you had to put up with, nga kinahanglan inyo ginang ipamutang. Mao to, nag-unata sa DOT accreditation, and then after that, kung isunod mo sa tanan nato ng mga lagda dito sa EO 20 and 20-A, ma-issuehan mo Provincial Certificate of Compliance. Truth to tell, pre-Odette, dili mo tanan compliant at itong requirements. Apan karon napatawag ko meeting with the promise na matabangan mo, nagpasalamat na lang sa ito kay dunay mga automatic compliant na kay ni-fulfill na sa atong requirements. And I presume, Marty, nga ang tanan present karon doon na DOT accreditation, mayor's permit o COC, which was accepted by the IATF group as a seal of safety, ang COC. Now, katong ECD or Enhanced Countryside Development Program, niyo po ako na ni-expand, i-appeal na itong turismo. Busa, kining atong mga financial institutions na ni-akaroon, nga tabang sa atong mga mag-uuma o mangingisda, andam sa sila. Sama sa giingon ninyo, nag-meeting ninyo prior to this. Kaya para masayod sila, what this is all about, o unsay expectations nako actually karon mo matabangan in terms of collateral and in terms of interest. And that is what we will discuss this afternoon. I asked them that make it as accessible as possible in town para matabangan nato sila. Let us ease up on terms that you would normally impose during normal times. Because these are not normal times na igot ng kalamidad. In fact, I issued, and it is still in effect, the state of calamity in an executive, the first executive order that I issued right after Typhoon Odette. Naigo tag huwedi sa gabi pirmi sa buntag i-issue na akong state of calamity. O nagpasalamat ko nga they were all open to helping out. E niya man sila, nga Subuanon man sila. Subuanon by birth, Subuanon by choice, Subuanon by heart, mind, and conscience. I also invited, and may I acknowledge, Gigi Oy. Yan na si Gigi.
I saw your post, naluoy kay ko. You will fit immediately sa atong ECD kay organic farming maningimo. And we hope that we can help si Gigi sa God's Grace Farm sa Barili. Gigi, we're here to help. As we are here to help all of you. If we go now to specifics, first of all, may I acknowledge also from Oyo, Gov, and Mataverse for the Project Lupad. They're helping out to see the damages through. ni Asad ang Oyo, na katong gusto mo partner sa ila, they will pull up to their standards, rooms and other services, and they will be helping in marketing your rooms. Dili lang nganhi sa, not just locally, but internationally. Okay, so, dili usa ani mo bungat. Maminaw sa ninyo. Mas may nang maminaw ni kay aron makatubag may tarong. Okay? So, would anybody wish to ask a question or say something in behalf sa kadaghanan ninyo? Maski atong mga tourism officers, pwede sa. Miss Divine, asawa, ay hindi lang sila. Okay, from Alegriado. Good afternoon, Go. Good afternoon sa tanan. So, in behalf of the municipality of Alegria, we are very much thankful nga naani nga project nga maabot para sa among mga accommodation establishments, sa among mga suppliers po dito sa Alegria, because Alegria was badly hit yun by the Bagyong Odette, and Gov is the living witness yun tungkol sa kaguba ang among Heritage Park, ang among Pasalubong Center. So hopefully nga naana ni nga project pa rin Gov, matabangan yun mi sa tourism industry, labi na ang mga accommodation establishment kay dito sa Alegria. Tanan nga accommodation establishment kay near the beach shore man yun, so daplin sa dagat naguba yun tanan, and then wala na yung mga balay and mga guba hasta ang Batong Malinhaw Beach Resort was badly damaged. So hopefully, and we are very much thankful nga naana ni nga project po ninyo or program ninyo. Thank you kaayo. anybody else na gusto mo sulti? Yes, from atong mga resort owners, especially katong badly hit, para share sa ato experience. Happy naman sa kitang buong buhay. Ay, ikaw ang training. Toledo. Na-download din mo? Can we flash it? Yes, we can go. Yeah, para ma... Sige, go. Good afternoon, Gov. I represent the Association of Resorts, Restaurants, and Accommodation Establishments of Toledo. Wala sila gari, Gov, kay for their staff, ipaundang sila og trabaho, kay nagguba mo ang buildings. So, ako lang i-air ang ilang hangyo na whatever the province of Cebu can extend sa ato ang accredited AS and resorts, malipay kaayo sila. Thank you so much. So, lang. Can we do that or... Ayos lang, ang inyo na sa tubangan, go. Okay, maybe I did not really make myself clear. But, niya ba itong kakmon ng mga resort owners sa itong akong committee? Are they here? Na, go. Yes. I think I made myself clear na right now, the province per se cannot extend direct financial aid to you because we have to extend direct financial aid
through now, what is now with the count growing, about 400,000 families na badly hit ang ilang mga balay. And kana mo akong unang responsibility. Your businesses, those are private businesses. I don't know how I could possibly explain to COA kung muhata ko ninyo o tabang when there are still so many na kinahanglan o tabang sa ilang kaugalingon na panimalay. But what I can do is to include you in the ECD program. Katong ECD program para sa atong farmers o mga fisher folks, dili isa to kay sama sa giingon ni VP Oliva, dili to kay ilang gihatag ang kwarta. Utang to, loan, financing opportunity, no, na inyong ma-avail of at very reasonable interest rates. Can I assure them na it can be not higher than 5%? Not higher than 5%, nagsige pa ko og hangyo ng makanaog ko gitna. That's the way I can help you. Please understand, I cannot right now in conscience nor legally set aside appropriation to help private business. But I can link you with the financing institutions that will make available funding at very reasonable rates and with easier terms. Sama sa giingon sa land bank ganina, tan-aw nila ang inyong negosyo kung it's possible, dili gani kinahanglan real estate mortgage, di gali kinahanglan nga ang equilateral inyong yuta. So mauna ang kinahanglan nato kung sa abtang tanan. Okay? And what we are talking about here is kining mga bangko, they are available for funding, for loans, utang ni. Kining akong itabang financial assistance ni, pero para ni sa katawhan, dili ni para sa negosyo. So, sama sa gihimo namo para sa mga mag-uuma, ang mga gagmay mag-uuma, even the large scale nga farming, ug sa mga mananagat, dunay pamaagi, dunay application, i-process ni sa technical working group, then i-forward ni dito sa applicable banking institution. Can you please describe yung unsa na karon nato sa ECB? Dr. Roldan, here, the provincial agriculturist. Sa ato sa agriculture sector, for example, ang mag-uuma ma-apply siya o yellow corn production or ang palaya production. Ang mahitabo, maghimo siya farm plan and budget. Then, kanang farm plan and budget, isubmit na sa technical working group ng atong opisina sa agriculture office. Ato nang i-assess kung feasible ba siya, ang iyang mga cost niya, sakto ba, ang iyang gigamit ng mga inputs, sakto ba. After that, atong isubmit sa kini atong lender banks, kaning tulo ka bangko na atong gi-appeal nga partner aning program. And then, tanaw nila na feasible na, labi na kag-i-endorse sa technical working group na okay na siya, ilang i-release ang amount na gikinahanglan sa imong programa katong kay mo na nga mananong o paliya. And then ang nakanindot niya sa agri sector, ang ilang ang abot mo ilahang collateral. Ang ilang abot mo ra ang ilang collateral sa ilahang loan. Kunya ang Cebu provincial government mutabang og asa gyud makakita siya og sakto nga presyo sa merkado. We have the agri-business division na may facilitate mangita sa itong mga institutional buyers diri sa Cebu, para biyang dako kay tao demand dinhi
So wag yung problema sa sakto nga presyo o pila pa na imo ikasupply sa kanang imo nga venture nga agri production. Dili na lukop na apil na pamuhi og baboy, pamuhi og manok, baka, maghimo pa kag ice plant para sa kanyang supply para sa isdaan, maghimo pa kag fish cages, pwede lang yun. So nindot yun guys parallel lang siya ma-apply na to sa ECD diri sa atong tourism industry. Napagay po ang interest nga gihatag sa atong lender banks naara gyud sa mga 2 to 5% per year. 2 to 5% per year. Kaya pila naman ang mananom ka o paliya, that's only 4 months, 4 ra ka buwan. So, gamay ra din na siya. Gamay tabang ra gyud actually, tabang gyud sa ato mga mag-uumag mananagat. We expect kay puwerte magyung dako kadaot ron sa atong crops nga ang ECD will now be helping again ang atong farmers o ang atong mga mananagat nga wa na nabiling pang-vote ron nandito sa puwerte gubaan. So the ECD program will come in. The same way nga ang ECD side i-expand na nato to include tourism, to include you ang naa sa tourism industry. So, ipakita na to sa to screen now. Kung unsa ang itsura sa uban para everybody would know kung unsa yung kadang ang damage sa laing lugar po aside sa itong mga lugar. No? Let's start off lang with katulang summary. This is initial talk as of January 3 pa lang 1 p.m. Tapos nagsigi mo ni siya o hatag sa report because we understand na uban ako ni signal. So, uban na ni gani ipasa na sa ubang towns para maabot sa amoa. So next siguro line would be the photos kay para mas makita lang visions kung unsay atong mga nadawat. Ang uban ani nadawat from the TO, uban ani posted sa Facebook, ang uban ani i-share. As soon as nagbagyo, that same day naghimo magud ta og Odette Monitoring Group for Tourism. Salamat kay sa mga EEs, tourism officers nato, atong disasters, atong health, sa atong social welfare o atong CTP of course, RD nga nag-share dayon sa atong group chat ug unsay makuha nato nga kinahanglanon ug unsay itsura sa ilang lugar. So Santander Pebbles, muna na siya itsura karon dog. And for the rest again, please. Naay mga names sa ubos sa ato ang this is Imoagual. Anak yun gaguba ang kani ay frequency sa Malboy area. Nahawa na natong Chief Marlo. So, ubay-ubay yun sa ato akong mga tourism establishment. As we have already said before this meeting, among ipasabot nga karon nag-expect me na mohatag moron sa inyong mga input sa inyong pangutana kay Gov and also our partners, banks, ug ang ID ug unsa ang inyong mga gustong mabaw-an. Ayaw mo kaawog pangutana. Kay ari mo mangutana namo mas dindot man og diretso sa ilaha. So, ma'am, please. Maninamutana daw gani. Ano ba mo? Good afternoon, everyone. Good afternoon, Gov, and our visitors here. I am Elga Clitar from Cabana Beach Resort. I would like to ask this question to our bank representatives. What would be the possible requirements, or could you just simplify the requirements so we could have easy approval on our application? That's all. Thank you. Good afternoon. With regards to the basic requirements, again, we would like to tell you that we are partnering with the other banks and the provincial government to streamline the processing, which includes the checklist of requirements for you. Normally, in a financing facility, we would ask for the financial statements, the forms that you will have to fill out, and then the collateral requirements. But let us tell you also that financing is always
risk-based lending. It's not collateral-based lending. So we have shifted from from collateral-based lending to collateral-based lending. Collateral is an enhancer to the loan, meaning it would be easier or mas dali ang pag-approve sa atong approving authority sa inyong loan kung naay mga enhancer like collateral. In this case, as also already mentioned by Sir Boy of Land Bank, the endorsement of the provincial government and the Department of Tourism is an enhancer to the loan, because we would also like to partner with them and comply sa compliance requirements in your businesses. Just to give a figure kung unsay impact sa 5% per annum, that is just for 1 million peso loan, that's 50,000 pesos in 1 year. Divided in 12 months, that's 4,167 per month in interest. In the case of government banks, we can also afford to stretch your loan. Normally, ang loan nato 2 years, 3 years kung sa private banks. For government banks, we can stretch it to 5 years, 7 years, 10 years, sometimes up to 12 years. Which means to say na mas gaan ang inyong bayranan per month. Of course, our account officers will also counsel kaya dili sad maayo nga it's stretch nato dugay ang loan. We will pattern it according to your cash flow. So in this case, no, we will not expect that you will have revenue while you are still repairing. So nasa tayo gitawag og grace period. We're in for a certain number of months or years, we will not collect principal from you or payment from you. So na siya. This is always case to case. Ang shortcut lang siguro nato ane or enhancer again, because it passes through the technical working group of the provincial government. Kumbaga, nahas-has na nila ba? Nahas-hasan na nila. Pag abot sa bangko, marag 50% of the battle, okay na. So what we will have is just verification and then counseling sa inyo ha. We will always tailor fit the loan conditions and the terms according to your need. So dili na siya ingon nga kamutanan 5 years, kamutanan 3 years. The rate would also be the same. In this case, again, as pointed out by the governor, she expects a very acceptable rate that will relate to faster recovery, meaning kailangan pababaan namin yung rates. And that's what we are going to do for you. We will create our recommendations to our head offices for special rates. Again, we're creating a synergy here because while DDP has financing facility, Land Bank has financing facility, and Veterans Bank has financing facility. By way of a specific financing window, muna tayo create a bagong facility na muna itong requirements na pinaspasan. I just would like to add, no, the basic document or requirement that we will take a look is the description of your need. Unsa gyud ang inyong kinahanglan, no? And then ang inyong kinahanglan, please translate it in terms of amount. I-quantify ninyo. So, for example, if you want to repair sa inyong resort na amoy 10 rooms, ang 5 mo'y nagubat, ipaayo ninyo ang 5 rooms, how much would it cost? Para kay Baomi, sa bangko, pila inyong requirement, and then we will evaluate katong imong i-request nga feasible po to, nga kaya po nimo na bayaran. So I hope na as of this time, ma-assess na ninyo unsa inyong requirement yun in order to reoperate again your resort, no? Quantify your need and requirement kay para mo gyud na pinaka-basic nga tanawon sa bangko.
to add on, mga na sirs, moms, na among gihangyo sila because some of them really has no idea ang damage rate mo na hangyo mi with the LGU nga matabangan sa atong engineering department ko or kinsa to'y maka-assess cause naagi daghan ang hatag sa atong photos pero walay equivalent amount because they have no idea at all. Sometimes mga they started with just 4 rooms and extend. Hindi siya plan kung bitaw nga ato ang cost og sa ato ang business. So muna karon medyo, if you can see them, medyo lutaw pagod sila. They're still lutaw because they're waiting for the help of the LGUs this time. Kung kinsa kay makatuyong nila o makakuan sa assessment sa cost. Any other questions? Ma'am. Katmunigo. May hapon ko sa Katmon Grotto at KM49. Ko wa nakipangutana, pero magpasalamat ko pagkapaspas ko sa imong aksyon. Paspas din kayo. The youth nimo December 28, January 4, i-minus ang holiday. Thank you very much ko. Maura na akong ikasulti. Salamat sir, salamat kayo. Ay na lang ko padaganan din. I would suggest, yes, the LGU can help, but I think some of you have access to contractors or have access to others that may give you a reasonable estimate on how you could possibly repair the damaged portions of your resorts. So that we can do this faster. So that you can already apply for, fill up your application and the TWG can already process that application. So that this can be done fast. Matubag na ko itong sulti ni sa K49 na paspas. Pero di pagit ko mo dawat o sa pasalamat. Nya na mo dawat, nya na kong dawat o pasalamat ko natabangan na gyud mo. Kay kani istorya pa maning ato. Kinahanglan buhat gyud pasultion. Hopefully makatabang kita. So, karon tanan nga naadin naman may phone numbers and we also have their contacts, no? Kaboko lisod pa gid kayo ang signal labi na sa west padapit, wala pa gid kayo. We'll help out siguro ko mag-meeting ni Dr. Roldan para maka-cascade na kudaan sa ilang mga forms o requirements prior. Isa kana na sa hinahinayan nako while waiting for their mga estimated cost of damage. Any other questions? Or, okay na tong video ni Ma'am Gigi? Amo tatagi share ko, kaya medyo touching yun kayo yung video, yung farm. Record. Any add-on, Sir Rogan, o sa mga idea niyo for requirements beforehand? Before that, si VP, yeah. Ako lang ipuno pa. Kanang kamo doon na mo mga building permits. Tanawa to ninyo o unsang portion dito sa building permits ang naguba. Nana mo estimate kung unsa kung pilay total cost pagtukod ninyo anak. Unya tanawon ninyo og pila man ni so probably murag 1/4 ra man ni sa inyong total na cost sa building. No, so kayo na kayo pa buhat ng estimate. Ang importante lang ani nga makibaw mo og unsay gamitan sa kwarta nga inyong waman sa bangko. Kanang kinahanglan mo determine mo kada bang gitawag og needs analysis. Unsa may buhaton na mo aron makabalik ni og negosyo. So ang inyong buhaton na sa inyo kayo. Unsa may gikinahanglan? Kini ra yung atop ma'am og kining mga 5 ka rooms. Estimate dayon daghan mo mong amigong engineer, architect, maka-estimate na sila. Anyway, kung ang inyong nabuhat, overestimated gani, i-adjust na sa technical working group. Tinira ang among mga adjustment. Ang ato lang nga makabuhat lang mo, aron may makatabang og dali. Ang gusto naman go, madalion, aron makatabang ninyo pag-ayo. So, kay dagdan ko ninyo, murag, blanco pa mo gyapon. Murag ka nang naagian mo, murag nagbagyo gabi, karon pa ta nag-meeting. Blanco gud, ay na ka blanco.
kinahanglan yun nga kanang ang attitude ato positive. Wala imutabang nato kita-kita ng mga Cebuano. Oh. Mauna nga kami ni Ami, yang yung Domingo nga tabangin daw ni sila niya ayaw nag-interest nga taas. Munang buhatag namin yung interest ng mubo. O manangit pa Miss Manila. Ha, manangit ha. Mauna nga. Samtang manangit mi, mag-negotiate mi, maghatag namin yung template kung saan gikinahanglan, parehaan ning kang si Roldan, kamo magbuhat na yung taon mo. Niya o kung maglipong pa mo, tagaan mo na mo sa among cellphone number, pagkutanan yung mapon sa primerong unahon, o kay makalimot siya mo pa. Kaya nakuan mo sa among kaanyag diri, nakalimot mo yung paulit ito. Pero bitaw ha, mauna ha, mangayo kog number ni Kuan, hatag in town, boy ha, sa imong number, ikaw sa Gilbert ya, imo lang number na, iyaw lang ako. Okay. Kasi may branch manager Cebu. Ang ako whole Philippines man. So, karon na mo, hatag ni sila tatag sa ka-number, pag andam na mo kay, bisag unsay inyong ipangutana, andami nga mo alagad kaninyong tanan. Daghang salamat. My name is Jennifer Monteclaro. Telephone number is 0928 2135778 or 0928 2135778. Landline sa 254-7200. For DBP, my name is Helbert Antoine Akay. My cell phone number is 0917-5577-444. And my email address is dbpcebu@dbp.ph. And then my personal email address is haachay@dbp.ph. You can reach me in any of those avenues. Thank you. For land bank, duha lang niya akong ihatag ha kay para specific. For the south area, no, sa south area like in charge Alan Bisnar, number 0917-779-4220. Again, 0917-779-4220. Sa south ni siya si Alan Bisnar. Ang office nasa Osmeña Boulevard. And then for the north area, Boy Lagapa, yours truly, no? 0917-772-3292. 0917-772-3292. Among office nasa Konsolasyon Government Center para nasa north area. Para klaro lang kung asa mo magduol. Thank you. Okay, so klaro na tong tanan ha. Unya mahuman na gali mo tanan, na-release na mo, pwede mo tawag muna ko og pasalamat. 0917-7-6827. Pasalamat kami ako ha, ma'am, sakang salamat, na-release namin. Bitaw ay kanang sa pagkatinuod mao to akong number. Yeah, for any of your concerns, land bank, DBP, pwede sa kunyong tawagan kay makatawag sa kuaning akong mga amigo o amiga, ha? Again, 0917-777, lucky 7 na, 6827. Okay, daghang salamat ha, again. Okay, amo pang i-work on yung video kay iPhone magod medyo strict. Can we ask Ma'am Gigi to share? I know heartbreaking, but we really have to know kung unsa po imong story sa imong ban, Ma'am. Good afternoon, everybody. Actually, some people here, like Ma'am Oliva, we know each other now. Ma'am,
Kasi isa si Attorney Regal na mga nasa-serve namin sa what we are doing. Actually, nagpo-farming kami, nagpapasalamat ako ngayon kasi si Governor, she always have that heart for farming. Specifically for farming. Nagkita na kami, then she appreciates farming talaga. So in Cebu, what we are doing is, we have an organic farming. Pesticide-free, chemical-free na paraan ng pagtatanim. In fact, dito sa Cebu, walang masyadong gustong gumawa ng ganyan kasi mahirap. It's only from the passion that I do it. Mahirap ang return, maliit kasi ang dami mong itatapon dahil inatake ka ng peste, dahil hindi ka gagamit ng gamot. So what we do with our waste, we recycle it. No, we turn it into feeds ng baboy, ng manok. So nagiging sustainable yung farm. So we have this farm in Barili. It's a 6 hectares farm na I developed through the years. In fact, 8 years. I have sacrificed a lot for that farm. And along the way, we have help. Of course, hindi naman namin magagawa yun kung hindi kami nag-support din or sinuportahan din kami ng mga farmers. So, along the way, we help a lot of people and those people also help us. But now, sayang, hindi ko mapakita yung video, but I think Sir Rodan were able to pass by our farm. Nothing is left. Kasi sa amin nag-exit yung bagyo. In fact, nung tumawag kanina si Sir Rodan, for the first time in 8 years, natulog ako ng tanghali. 2 hours kasi I'm so tired. Tapos, we ended up na, nagsusupply na pala kami sa mall. Marami na kaming customers na direct. But we have to end all of it. Kasi, ano pang mangyayari? Everything is gone. Meron kaming 8,000 na manok na nagsusugod pa lang mag-itlog. May baboy kami, may baka, may kanding, pero walang tubig. Walang access, mahirap. Hindi namin ma-build yung poultry namin overnight. So, I have to dispose them. Talagang murang-mura. Pinagkakaguluhan ng mga tao doon, pero wala kaming choice. Kundi, mamamatay lang sila. I hope I can send na picture, sayang. Lahat ng structure na ginawa namin, 30,000 square meter. Lahat wala na. Even our house, lahat wala. Even here in Talisay, we made 3,000 square meter structure. 1 year to make. Wala na rin. Nag-i-start na siya mag-produce. Hindi mo natin magpakita yung video kasi makikita niyo that 3,000 square meter lang. Pero it's very productive. Punong-puno. Punong-puno siya ng mga lettuce. But, yun na nga, Odette came. So, we have no choice but to close. Maraming nagsasabi na, bakit, paano yan, saan na kami kukuha ng pagkain, na ganun-ganun. Our customers kasi, Gov is, look at that. Yan yung sa Talisay. Look how productive na. Nagsugod na siya, but wala na yan lahat ngayon. Wala na. In fact, that night, ang pinaka-concern ko, yung mga tauhan na lang natin kasi sana walang na-disgrasya. Nagtago na lang sila sa ilalim. So, I'm happy ngayon na bigla akong nasabihan, punta ka. So, I can hear the possible help that we can get from
through the effort of governor, through mga government agencies then that can also help us. It's parang nakabuhay na ng spirit ba? Although we cannot serve pa that soon, but at least there are people who are waiting for us also, and farmers waiting for us also, for me to think back and to gain my strength to go back and pick up the pieces. So I think it's God's grace now that I am here and we are all here, and I hope there will be another meeting a year from now that we can show you now this is the help that we got and this is how we will go back from where we are now. Thank you po. Daghang salamat, G. Pero actually si Gigi, she's very close to my son, na si Pressure o Mandawi. Tinuod itong iyang isulti. Pero nahibuong ko nga, nakahatag ka man gagihigapong daghang grapes, G. Ug apples, no? Pero dili man to sa farm, no? It was, okay. So, pero G, rest assured, G, na tabangan na yung ka sa land bank, kay kanang imo existing money, ana mami project ani. So land bank can help you. Tabangan na kita, G. Mag-communicate lang ta, boy, ni aman si Gigi, nakakuha na ka ani, ni sa very big, kuan ha, kanang farmer organic, pag-inigiyan, makaayo. So, nindot kayo ni boy, kanang kung sa may ato kahatag ni Gigi, na ma-encourage siya, mabalikan siya sa iya bang paglaon ba, na makabalik to kay Gigi. Maulat yun ito mura Johanna, when God closes a door, or when God closes a window, He will open the roof. Muna, karon wala mo mga roof. Pero usod ang grasya. Ayaw mo na ninyo iuli kay wala kagian. So, abriyo ng inyong mga atok, aron usod ang grasya ang daghang kayo. Sige boy. Actually, ma'am, your project is already eligible sa itong existing na ECD program because that pertains production. So you can immediately submit an application through sa Provincial Agricultural Office for them to initially evaluate and endorse to land bank, and that project is really qualified. Hello, good afternoon, Bob, and stakeholders here. So I'm so sad that I need to travel because all of the restaurant is. You are from where? From the Bajan Kalangkang Group for Pioneering Association in Angkau. Pioneering? Yes. Okay. So my concern is since we had a calamity, the Odette typhoon, so I think I need to ask for the bank and the veterans and BDP for the question, is that included for the requirements for the terrorism of restaurant? Like our activity is for Kainering Kawasan activity, and then for Abcao Association for cost of tourism is for the operator. We are two association for Abcao and association of ACO. So me, I'm the part of Abcao, and then my question is, Ma'am, included ba mi sa muang if mo apply mi sa loanable regarding for calamities kay among restaurant jud ma'am and rooms is gone. So my question, and also for the guide is nagdikin sa muang operators. And mostly ACOB also is estimated for the tour guide is approximate almost 600 tour guide, and for Abcao is almost 300 tour guide. So I think it's really hard for me to help for them, but we need to cheer up because all of my property and the restaurant is gone. So hopefully that regarding for the
requirements of the bank, hopefully that we can pass, we can apply for what requirements we can do for soon as possible. Okay, so dinagin salamat. When it comes to katong imong building, makatulong kay nimo ang DBP, ha? Yes. O katulong sa imong restaurant, makatulong sa nimo panaagi sa MSME, no? Yeah. Together with your tour guides. Mao na nga cheer up lang, ayaw jud ka buol, kay ang mabuol pildi. Thank So, you. ikatawa lang din atong kalisod. Kay mo abutan din panahon nga lami na kay tasanan, di ba? So, ihatay tigas DBP. Kay kini DBP dali ra sa kanyang makaprocess sa iyang Yes, thank you. Yes, because we are two association, and then hopefully that the bank and the operator first ACOB is operators is estimating almost 50 operators, and then he is almost 20 operators for the ACOB association. So that's all. Thank you. Thank you. Again, thank you, Ma'am Offed. For the building, infrastructures, including the working capital requirements, we can also finance that. But you also have to consider, since parang tour guide ito, no? The resort will have to be rehabilitated as well. Kasi wala tayong area kung saan dadalhin ang mga tourists natin kung hindi pa din sila ma-fix. So you will have to coordinate also with those resorts kung saan sila dadalhin. As to your restaurant, the building, the structure, pwede po yan, i-finance natin. I just want to clarify, no? Kanang ang atong meeting ron is to help resorts and other tourism-related establishments. I know nga ang mga tour guides are also crying out for help, but we cannot mix the two. Okay? Gipuga na nila ako akong utok, unsa pay akong mahimo para tabang nila, pero prioritizing usata. As DBP said, unsa may atuon sa mga tourist kung guba ang inyong establishment. So unsa may i-guide nila kung why tourist. So prioritization ka. I need to have a different template para sa mga tour guides. Lahiin sila. Ang inyo usang establishments mo ay akong unahon. Ug mao ni ang mga bangko. Kay dili man ni sila maka-finance og tour guides. Okay? Ang tour guides makatrabaho kung dunay kaadtuan ang tourists. So mo na unahon nato. So kanang imong establishment DBP dali kaayo makahimo o makatabang nimo para maayo nimo mapaayo imong restaurant. Inay gamay ko, at least cover up lang kung kita pakamato. Thank you. Ma'am, ano ito'y pangutana kay wa pa manggod mi ka inspect na discuss na mo ni Governor sa among meeting ganihang alauna media, no? Na yung kung ni Gov, kung bisita ka sa Badyan o sa Alegria, kuyuga lang ko Gov kay kung ano ko, ga-track ko diha sa una kunya. I also know the two associations, no? In fact, ipuyog ko ni Governor pag-agree na to Gov, remember, Alegria and Badyan, no? It was a very beautiful opening below the coconut trees, no? Nakakuha na mo Dennis, naka-inspect na mo sa kanang 4-hour what is this? Kanini kung sa estado niya o what will it take to fix it or to repair it? Good afternoon, Doc. Good afternoon, RD. Actually, last week we had a canyoneering. Nag-assessment me initially kay after ni Odette was wala siya may kabaloon sa buhaton. So moto nga I asked Mayor, then Mayor kay full support good siya. Yeah, ni ato ko diri sa tourism office. I meet with Miss Marty and Sir Roland and discuss several things kay lisod kay ang communication gyud karon mismo sa
ni Miss Divine kay kami gyud permi magstorya anay regarding sa tourism pero wala jud mi ka communicate. It's because nga hinay kayong signal. So mo to ni ari jud ko diri na nanghit ko ni Mayor nga moari sa tourism office to discuss these things kay pagtan-aw na mo sa canyoneering o sa kawasan kay guba jud kay siya. So mana ang problem is that ang ato ang mga operators especially sa Badyan na atay mga establishments nga medyo okay pa na ay mga damage yun pero sa ang pag-ato sa turista kung ang ato ang gi-offer sa Badyan especially kawasan canyoneering is wala. So mo to I discussed with Sir Roland and Ms. Marty nga to rebuild yun mas maayo nga to come up with a resilient design. So mo to nga I highly recommend yun nga kung mag-re-establish ta balik sa kini nga mga establishments or sites kay highly recommended nga resilient na gyud ang mga designs. And okay. What is the status? Can you give us the status? The status is dili pa jud siya masudlan kay guba jud kay pa siya. Say naguba. Ang way, pathway dili pa siya masudlan. And then kawasan is ang building dito go is katong pagon ang katong nasa gilid. Actually it's a positive wood kay di ba natay problem with the easement. So pwede na to siya kwaon. Same thing with Lambog Beach. Ang among gibuhat is nagbutang mi og cordon dito kay para ato sa easement nato with DNR is dili na mo tupod balik ang mga buildings dito dool sa dagat kay. Pero sir, ang pasabot na ako, katong 4-hour canyoneering ba? Can you describe? Did the trees fall in the middle of the river? Yes, it completely changed na good siya RD. Ang mga bato kay nakatumpag na. Pero positive note kay naay mga pag-upod nga areas nga jumping areas hasta mo ambag, hasta ta slide, swimming areas pag una pud siya. Pero so we can adapt. Yes, we can adapt. Okay. So I think that's the most important. Clearing lang siguro ang pinaka immediate niya. Clearing operations. Prioritization ta. Kaya sa akong gihimo sad nga na-clear tanan dayon ang atong mga kadalanan padung dito sa south. Clearing ta. And then we adapt to the new natural design. And that's it. Kung nausab ang itsura sa kawasan, di ta mo yung naguba ang kawasan. Bago ng version sa kawasan. Diba? Updated na. Oh, for 2022. Mas kanya naman to, kaya bago na sila akong i-project ang itsura sa inyong kawasan. Actually, go na natay 5 swimming areas sa kawasan mo ng positive note ba? Before 3. So karon kay 5 na siya kay below sa second falls na siya dako nga swimming area. Then sa dam below sa third level is na po siya dako nga swimming area. So natay 5 identified swimming areas na gyud sa kawasan which is positive gyud kay siya. Baka puno na magsukot. O kanang Lambog Beach na dako kay ta problema sa atong easement. Well, nature took care of it. So, ang tanan nga mga resorts nga mo rebuild diha o gusto nga mo avail of financing from our institutions will have to conform with mandated EMB and PENRO nga mga regulations. Anyway, di man mo ingon, saan man na, maggastosan mo, gasto mo yun mo. Pero total na may available ng funding. Pero mo conform na ta. Mo observe na ta sa setback. Kay si Odette naman diri nagbuot ana. Nga mga guba ang tanan mga illegal structures within the easement area. So this is what we do. We adapt. Kibaw ko perting lisura. I know, kita ko. Klaro, ang uban ninyo, tulala pa. But you see, kibaw mo, pagka-Birnis yun, buntag, human sa Bagyo. Niadto ko, kung asa lang maabot ang sakyanan, padung sa south, kaya kibaw ko south di pinakaigo. Unya niabot rami kutob sa karkar, o kanya, kay wa na.
gibabaga ng mga poste niya, mga dagko kay mangga nga dito gyud landing kaliwa sa ano nanao ko. Kaya ron makalusot ang motor, namali namin dito kay why chainsaw. Why chainsaw magamit? Namali namin dito mga sanga. Akong giistoryahan ang mga tao kay daghan man naglakaw, basa ang sinina, naglakaw na dahil nagpundok, nakakita, uy si Gwen, akong giduol. Ayun ang istorya. Wala akong bahay. Ilupad ang ato. May na lang gani. Kay, wa may maigo. Ako yung kay lakom, akong gigakos. Sige lang, manikaw mo ta. May tubag lang po sila. Sige lang, bitaw ko, uy, bisang pa, wa na may balay. Ang importante, buhi. Ug mabayata na akong Christmas message kung nakakita mo sa Sugbo News na dili ko kaingog Merry Christmas, murag kadakong salat na mo ingog ko Merry Christmas kisa kay tayo na Merry kung tindaghanan na lison. It would sound so insensitive of me to say Merry Christmas. Ang ako ra gadi kasulti, ako naninguha nga ang inyong Pasko mabulukon, apan labaw sa tanan, wa man tay lain masaulog, sa ulogon nato ang kinabuhi. It is a celebration of life. Nga naman, kay kung wa tay kinabuhi, di na mailisdan, di na mapalit. Ang kinabuhi ang labing dililhon sa tanan, nya giangkon pa na nato karon. Buhi na. Kung samtang kita may kinabuhi pa, aduna kayo'y paglaon. Negosyante sad ko sa una. Sa laing kinabuhi. Dito sa laing planeta. Ngunang nakahibaw gyud ko unsa ka importante in taon ang kapital. Ug asa ta pwede ka pag huwam o kwarta para atong ikabutang sa negosyo. O kung labihang mahala ang interes, mura ratag nagtrabaho para atong gihuwaman. Unsao pa man atong bayad o balik, kung nag-apas ta sa interes pa lang, di nagalit ta makabayad sa kapital. Kasuway ko, anak. Kaya kani atong dito ko sa laing planeta, negosyante ko, nakaagi ko itong 1987-88 nga ang interes ni abot og 36%, 45% na tibaw ng mga bangko ay dagko kani sila kita. Tinuod na. Dagang kong negosyo. Pero ang among halin, ego ra idagan sa bangko aron pagbayad kay nanay Diyo. Kasuway ko ana, kasabot ko ninyo. Doon naman may antoy gasoline station anto. Mag-atami nga masud ang halin. Ito ang naging giapas na bayranan na interest bangko. Interest pa lang. Wa pa'y labot sa amortization sa kapital. Kaya, pwedeng taas na. Run away. Dali man ka. Ni ako, 36, 37, utos na hayas. Ni ako, 40 ang imong mamon ng 100,000. 40 mil interest pa lang. Mo na ang mga bangko ako nagihang nyo. Paubsi ang taon na ninyo. Kaya nakasamot ko ninyo. Kanhi kong negosyante. Kining ilang gi-offer karon, spelled out by DBP. Umuhuan mo 1 million, ang interest nga 5%, basi maubsan pa. Ang interest nga 5%, pilang? 50 mil. In 1 year, 50,000 divided by 12, 4,000 kapin. Sa usa ka buwan ang interest. Unya doon na pa sila'y grace period nga samtang nag-rebuild mo, interest ray bayran dili apil kapital. Mao na grace period sa grace farm. That's grace. So mao ni ang atong gitinguha nga makabangon gyud mo. Pinaagi sa atong mga banking institutions nga nasayod sad sa atong kahimtang unya ani kamot sad ila pananghid kuno dito sa Manila pero siya ron di maluoy na to diri. Kung di madas sa kaluoy, madas ka anyag.
I'm sure musugot yun na sila. Ug mao na ang atong i-extend ninyo. I hope nga kining hapunan, in one way or another, gaan-gaan sa gibug-aton nga inyong gipaminawron kay nisabot gyud ko ninyo. Bug-at gyud kaayo. Apan laumi nga maningkamot ang provincial government together with our banks to help you so that we will stand up again because we can. Cebuanon buta. Ipakita ni nato. Ang uban karon sa ubang mga dapit tulala pa. Kita diri naguna-una na tag rebuilding. Naguna-una na tag balik pagbarog and come up even better than before. That's what we do. Ni ako, narana ninyo, ug inyo ako butuhan. So, please, To add atong kwan Gov sa kawasan niya, sakto gid si Gov, remember, ningon mi don't tell nga nagubak. New face, new challenges, like kung kami ni RD, ni Agi na itong kanyo ni Ray mo balik, yun ta, kay bago naman siya glow. Can we have the photos, if we could share it? Sa new look of kanyo ni Ray, na itong from. Muna na siya ang kawasan na to. First to siya nga jump. Inaya sa gamay. Nagtuyo pas lang go, babaw balik line. First, diba? So na siya pool Gov. Na siya bagong ngalo. So, kanya siya ako nitong Tubur Bridge nga to tanganian before going. Next photo please. Hawan. So we can be planned and now we can have katili mo siyang sa Badian na to nga Lambong Beach. Siguro mas nindot na siya this time cause kita na mo'y magkita o kung saan na to ang mga bagong i-build din ha. Nga again, nice siya, mag-complement sa lugar and also again, resilient siya. We're trying to set a meeting with engineering kani, kawasan ni siya na to, Badian engineering ni, sorry, muna siya before the katubitang jump bitaw RD nga kilid din na siya bagong daan. Kaya move naman ang quadris, mga yuta o bato. Mas taghan na siya o trekking, so atong buhaton ay na by the help of Mata versus with us, Gov, NGO sila, sa naghimo sa to tourism app. They're here to help mag-drone sila, Gov, para ang kato ang reachable na to na areas, even yung mga request ko no, for Pedro, may sila mag-appointment rate. They're also doing the one with Miss Liluan. Mo fans lang ko, mo tabang sila na to for free. Ang ilang lang passion sa tourism. Atong tourism app na creator. So they're here, they'll be going around sa atong mga tourism sites. Kaya again, sakto si Gov, kung wala tay lindot nga atuan, kinsa may turista mo ato, kung atuan, walay puyan, walay kanan. So sakto yun na, prioritizing lang sa ta. Anyways, kung makabarog mo ang inyong mga empleyado na trabaho, diba? Kaya itong tagang-empleyado niyo, what's like trabaho, mura rata naghatag nila o karon how about ugma. So, kana, una sa tahinay-hinay, kay medyo kamo 123 karon pila ka bog employees under ninyo. Then, kung gikan na atay activities, na atay restaurant, na atay mga accommodation, then it will go man ay guides na ay makailan happy, diba? Ripple effect man siya. So, kana mag-reassessment ni Gov sa itong areas para mag-usap ta sa ato ang train kung saan na ito pagbaligyan Gov ang ato ang environment ng ato mga sites. New adventures, new needs, new challenges. So, ayog hilak Ma'am Divine. Ma'am Trining, kaya ra yun na ito. Let's go. Thank you. Okay. Kanang ako lang ipaibaw ninyo nga nakibaw ko nga ang inyong mga establishment nagamit niyo sa business nga guba. Pero dili lang kanay ng guba ang inyo sa tingaling mga balay na pero kaguba, di ba? Okay, this is a very good announcement nga ang Veterans Bank magpara buhatak og housing loan payable in 20 years. Na kawas ka 20 years, pag di yung ka mo skip og payment for
20 years, amo iuli ang inyong principal. Unang huwa mo 1 million, after 20 years, ibalik na po inyo na ang balay, ihatag na namong title, amo pagyod iuli ang inyong giwaman nga 1 million. Maayo na tayo na. So, adto na mo sa bangko namo karong Lunes, ay ako nang i-process ang inyong loan, okay? O, ang interest, mga 10.88% kay 20 years man. Nya dili mahimo nga makadaog ka gruto imong bayaran after 10 years dili. Aron mauli ma-forfeited man na. Aron mauli gyud ang ini ka 20th year, no? Kinahanglan gyud nga imong tiwason ang 20 ka tuig. Computed na nga di sa maalkansi ang bangko. Oy bangko maalkansi. Okay. So adto na mo ha karon Lunes. Magkita ka ngadto, free pa niyo to. Kunya, thank you kayo, paring Jimmy and Ma'am Sheila, you are here. Oh, na sila sa Maria Luisa, pero guba sa ilang atong dito sa Barili, no? Wasit Barili, nasa na sila atong resort sa Barili. So, daghang kayong salamat. So, okay na. Baguhat ko ninyo. Pagpaasal na kong mga 5 o na po kabuo. Kita ko, daghang kayong salamat ko na naka-advertise ko sa among housing loan. Additional question please, sa itong agree. Kanilang kamay, ma'am. Good afternoon po sa tanan. Ako din si Brenda Minyosa sa Argao, sa Alex Min Resort. Nana may pangutana sa Department of Agriculture. Since na-appeal namin sa ECD program, so mangutana ko if ever magtinangan niyo loan ba sa mga requirements ana. Nya ang ikadwa sa nakong pangutana, since waka man gi-fix kung pila gyud ka percent ang interest sa mga banks, gusto mo makaibaw kung ano sa agad ang final gyud niya. Not higher than 5%. Ilan na commitment? May 2%. It will not be higher than 5%. But ang ECB, this is the word your businesses, ha? Ang ECB is 2%, no? Pila interest sa ECB? 2.5? Pila interest? 2%. Ang agricultural, okay, sa ako, naman sa Bukoy Puting Farm, I have 24,000 heads mga farm. Tanan akong buildings, ang 4 ka buildings, hugno, gid siya. So, pwede rami, mutan naman kong requirements. 2% ang sa ECB. Again, before tamo i-flash paliw ang numbers sa atong mga bangko siguro. Katong wala ka kopya. Sige, ready tanan, pwede rin yung picturean. Papirmahan ko rin mo ni Atty. Oliva ang iyahang number. Correction lang sa last North 0917-772-3292. 3292. North, landa. 3292. Not 82, 32. 3292. Okay, thank you, sir. Sige, picture all the way. By the way, Ma'am Sheila, belated happy birthday. Sakpan ka na po, ako ni mong bitahan. Bitaw, naghangkay salamat, Ma'am Sheila. Paring Jimmy, you are here. Konsulti na po si Jul. So, any other questions? Clarifications? Yes, sir. Hello. Si Kap, hindi ko, Happy New Year, Kap! Maayong hapon ko, ang inahan, Kap John Carl sa Wak Asturias. Kung add-on lang gamay ba, kay murag bag-o naman si Gud, no? Human sa nahitabo sa Baguio, daghan kay nahitabo po yung changes sa atong attractions, changes, even sa mo, among suba, imbis dili open, imong open. Kunya, ato mo gini-embrace ang mga bag-o na po. No niya, may dili lang mo ta i-limit sa bank sa Gov ang ato ang loans sa repair lang. Kung pasinday, pwede, if it's okay with you,
nga tagaan po ninyong chance na makabuild of something new, na maka-offer po ninyo bago po sa among community. At least maka-market mi nga basin pa di ay daghan lagi kayo may ikabayad ninyo. You mean to expand? Yes. Yes, go. Thank you. Yes, sa land bank na CARES program, no, it's not just rehabilitation. Expansion is also included. I just like to cite, because na conceptualize man ko ng land bank CARES during Yolanda, no? So, daghan mig na finance nga na-assist na mga businesses na, like for example, ang poultry, previously conventional, but ni-avail sila sa rehabilitation program, nag-tunnel vent na hinoon. So, na-improve na ang ilang business. So, pwede na ito ma-apply sa tourism na i-rehab na to, and then pwede po niya ito na expansion. Yes, ma'am. Here is likod. Sorry, unahon natin niya, ikaw sunod. Ikay sunod. Good afternoon, ilabi na ni Gov. Thank you kay Gov sa tanan kay nakita na mo nga pas jud kay ang imong aksyon niya. Plus sa tourism office, nabipad sila kamlay. So thank you very much. So ako na si Saloma Custodio in behalf sa Carmen Tourism Business Association. Happy kayo ni Gov nag-invite nimo. And then ako sa i-clarify lang Gov with the help sa DPP Veterans of Land Bank, how fast and then ang requirements, and then after ma-release, ako lang pasakad Gov. Once na ma-approve ang among loan, pila man ka months, years, pag-start na sa pagbayad. Kay amo ka mag i-kuan, diba, i-restore. So, pasalamat sa Land Bank, isang tuod o among i-restore niya. Gusto namong i-improve. So, among i-expand. Then, amo na sa i-clarify ko lang in sa kadaghanan na Pinas Carmen, ang saan pagbayad, pila ka months after mag-rebuild sa maong damages. Thank you very much. Good afternoon. Thank you, ma'am, for your question. As for DBT, our processing takes 30 to 45 banking days, which is the normal. But we're talking here of recovery facility for you. We would fast track to as early as that we can. So, but you also have to would also like to seek your consideration. The tourism industry is not the only industry na affected also. So we're also trying to help all existing customers of the bank who are also in the recovery mode. So ang enhancer lang nato din is that by way of the Office of the Governor, we are creating a new window for you. Hopefully, in that window also, just like the ECD program, ma-fast track ang processing, kailangan na siya endorsement from the technical working group. That's the enhancer here. As to the terms and conditions of the loan, depende po yan sa project. For infrastructure projects, meaning mga building, equipment, if you need equipment, you might want to include generators already in your facilities, that can be eligible for financing. The repairs and the expansion, that can also be. Pero, ang pag-evaluate ng bangko, ina-analyze din natin yung inyong projections or cash flow present before the your past performance before the typhoon, and then after the typhoon, and then kung ano yung projection ninyo. Because what we do not want to happen is you are availing of say 10 million loan, which in fact ang ating kaya or kaya based on the market that you have is only for 5 million. So it will not work for you also. It will be trouble for you. So we will help assess for you
on those things. Just to give you some figures, kanang term nato for buildings, pwede ta up to 12 years, anak. 15 years, depende ang term. Ang grace period nato from 6 months, grace period meaning while the-construct pa mo, it will take time, sometimes 8 months, sometimes 1 year, sometimes more than 1 year. We will align with that until such time that you can already operate and gain revenue. So, sa DBP, ang atohang grace period is up to 3 years. But, again, depende sa business ninyo, ha? Kung restaurant ka, you can operate right away, di ba? And then, ang klase sa negosyo sa restaurant is cash basis. Di ba? You might want to pay your principal right away. Kay malugi man sa ka, sige lang kagbayad sa interest. Ingon anak ng mga situations, we will talk to you and do some counseling before the finalization of the loan. What we can assure you is ato na siyang ihanay ang inyong loan kung unsa yun ang inyong need. As pointed out by Sir Boy, very easily, please estimate how much you need. Mugin na yung unang pangutanan nato. Thank you. I just would like to add sa land bank, no? We would like to harmonize or have a system sa atong application. So as much as possible, pwede nga i-course through ang inyong application with the province, no, sa provincial tourism office for them to endorse your application. And then as to sa processing time, standard na siya katong 30 days, no, working days. And then for the grace period, normally we are granting 6 months nga grace period for the interest while rehab pa mo sa inyong resorts. And then for the principal, normally 2 years po ang grace period, no? And then sa term of the loan, depende sa cash flow, pwedeng 3 years, 5 years, 7 years. Because the longer the term, the higher po or the more interest na you are paying. So, better na kung shorter, kaya naman sa inyong business at shorter term, so better po sa inyo na makasave mo sa interest. I have a suggestion. Para dili mo ma-get lost along the way. 122 ni kabuo. 122. Can we have a time frame na mo fill out mo sa inyong application, i-submit ninyo inyong mga requirements in the next 15 days. So kung magsugutan ihapron, this should be January 4. January 4 ta. Nga inyo na mahuman tanan og submit. Pagka nagaatang 15 days, apil Sabado Domingo, wasay Sabaduhay, way Dominguhay ron. So pagka January 20, submit na na. The technical working group will go over it for 1 week. So that after 1 week, pagka January 27, maka-endorse namin sa mga bangko. And can we, 27 is a Thursday. Can we, starting January 31st, 32nd, 33rd, January 31, February 1, February 2, ato ning tungaon into 3 days, you can use the facilities of the social hall or ngadto sa atong gallery. 122 divided by 3, you can process 40 kabuok sa usa ka adlaw. Maka-counseling mo, maka-istorya mo, atong tawgon sila atong schedule. You can bring your people here kay time-consuming man kay na mga to pa mo dito. Inyo na sila i-process, we can process 40 kabuok from 8 until 5 in the afternoon. So that by the first week of February, or at least second week of February, in time for Valentine's Day, maka-release na mo. Kaya na. Ha? Kaya ako naman shorten.
I know nga some of the delays will be, you need to go, you need to send your people there, yan, kuan, mabalik pa diri. So, kung ano yun na lang usabon na po, kani ang 122 ka buo. One-stop shop. We can offer the facilities of the provincial government. Your people can be sent over here. Dili na mo makabo pangita ko nila, mo ato pa mo abot pa mo dito pa dyan, mo abot. Ano na rin? Ang mga tag-iyan ay mo atubang unya ma-counseling na ninyo based on what you have been given na data. And then you can make 1 week na decision, then kabaw na ta by the 2nd week of February na mauna ni ang eligible na amount na pwede na po mahatag sa mga non-apply. Is that okay? Okay na ninyo? Para, klaro. Because that's in the minds of everybody karon. Estudyante ko. Mo na yung pangutana o bitaw niya inyong may ikuan niya. Kanus ako mangutana o dito niya. Kanus ako ka ni ma-release niya. Kinanglan na ba ko ani? Diba? So, right now, the ball is in your court. You have 15 days. Please come up with the application forms and what other requirements you need. Karon ano kato para ugma, inyo na lang i-disseminate. Na mo may mga email, na may chat group, whatever it is, disseminate the requirements, andaman na ninyo. So, by the deadliest deadline is January 20. Please submit it already. Huh? Is that okay with you? The sooner you help yourselves, the sooner makagawas ang pundo para inyong mapaayo ng inyong o mapa-expand pag yun na inyong mga negosyo. Okay? Okay ta? Please take note of the dates, ha? Is it okay? Daghan na po ang kaning 7th district kuting daghan. Niya lain ang report usara ay lain. So, if I will repeat, your deadline to submit is January 20, Thursday na ha, and 5 o'clock p.m. Kung di mo ka-submit, madugay-dugay na yun na. Pero katong gusto nga madali ta ani, submit na ninyo. I-discuss na lang kung sa kinahanglan. 5 o'clock p.m. Karon, i-submit na ninyo, PWG, inyo nang istudyohan ha, 1 week. So, January 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. By January 28, mana mo ana oy, taas na dali na. If you can finish that earlier, i-submit na to the respective banks so that by the first week of February, you have the entire week. Pag-submit dito, mastudyuhan ninyo, then we schedule on February 7, 8, and 9. Dire. Meet na and individually discuss with the lenders and they can resort. So, para after 3 days, then by the following week, you already have the decision. By February 14, Valentine's Day decision. Signing. Ang katong i-aprobahan, Happy Valentine's. Katong wa-aprobahin, magpuyog ka. Wa tayo mga Valentino. At ito dito, maglinya ka dito sa klase ng independensya. Pero I'm sure, tabang nila ito, mga bangko. So, muna, una sa tanan, kamo sa lihok mo. Okay? Nakatuloy mo, someone stood up. Yeah, please, ma'am. Good afternoon, everyone. I am Maricruz Inihang from District 6. I am a tour operator from Cordova and Matan Channel. So I have a concern. Kung mo-apply niyo og loan, ma'am, mo-allowed pa ba gihapon na mo-build ni og wooden hull or fiber na din?
very good question, ma'am. No? Ang background mo nito, ni issue ang Marina, no? O order some time ago na i-phase out nila ang mga wooden house. So, among the regions in the country, ang region 7 region, ang barog anak na kuan, asking them to reconsider. Kay nga no, kita sa tourism industry, itong mga pump boat for island hopping, for snorkeling, for diving, ang among explanation, ang wooden pump boat, mao mismo ang produkto. Pasabot, tourist product siya ba? Murag sa Vietnam, o ka ng mga bangka sa Bangkok. Muna ato sa turista sa Bangkok. Kung imo nang bayloan o speedboat, what na yung 100 diha. So, makaingon ta nga sa parangitan, 3 ka milyon nga foreigner nga ni sa Cebu. Mawa ako sa kamilyon anak kung imo magtangon ng mga kahoy nga pampot. So, nag-meeting o dako time na meeting 2 years ago, ni attend ni ang marina ni amo paging ipaatin ng Yusek si Yusek del Rosario. Ni attend siya ang ipasabot niya nga sir, amo ning panginabuhi ning kahoy nga pampot. Kanang mass transport no, baton, pisina, panglitan, langgo ba, o kanang nahitabo mo gudi sa kuang go, sa itong island sa Gimaras, katong na-disgrasya na daghang matay. Muni, kung may similar incidents din ako, lahi mo ning amo kay island hopping naman yung taon ni, ulo ang pasahero, no, uyukra, dive-dive, so sa karon wa pa sila nihimo og balaod nga exempted ta, pero sa karon wa pa ko'y nadunggan after that meeting na ilahang gidako o ikuan ni-adapt lang sila para nato. Siguro sa task force ni Governor, kay imo namang na-mention, siguro ma-take up po na mo sa among mga meetings na pwede musulat siguro ang task force sa Marina na starting from now that kanang wooden are from some kind of heritage or some kind of cultural product na dili mahimong magtangon. Thank you. I have another question. Since ang among mga boat sa Cordova or sa Baclan na zero out gid siya, so back to zero. So some of the boat operators, boat owners have two boats and one boat. Nag-base ba mo sa inyong pagbili sa loan sa number of boats or capacity to pay? Correct me if I'm wrong, ma'am, no? If tama akong pagkasabot sa imong pangutana. But let me tell you, financing is always about how much you need. If you need to expand, might as well include na siya. And it is always based on the cash flow on the business operations. Say if you're saying na 3 boats mo kailangan, we will check based on the revenue of the 3 boats kung kaya niya bayaran ang loan for the 3 boats. If you say nga daghan man nakatambay ng gani, 1 boat lang usa, pwede gihapon na. Pwede gihapon nga mo apply kag loan of 3 boats. Ang imong pag-implement, unahon lang usa tong usa para na kay revenue dayon. Tapos avail na po ka ikaduha, ikatulo. Pwede gihapon ingon anak. You will be counseled kung pila gyud imong financing need. And in our appreciation sa mga mag-evaluate, pila ang bagay for you. That's how the banks evaluate. And then ang terms sa loan nimo, if we can stress it out, depende gihapon sa imong revenue generation. So kung ang imuhang revenue is cash basis daily, usually ang bangko ari na gani misa katapusan sa bulan maningil. If your operation say na kay partner agencies nga murinit sa imuha o revenue quarterly, ang atohang terms of payment i-align po nato quarterly. Ingon ana ba? Ingon ana. So last question. Let's say example,
1 million. So, how much ang clean cash niya na-release sa applicant? 1 million po. 1 million. So, Yes. no hidden charges? Wala po tayong charges, ma'am. In fact, you can always demand Wala kayo commission, anak? for the MSME financing po, kaya po natin ipa-waive ang processing fee. Okay, thank you. Even the appraisal fee, unlike the commercial banks na magbayad kayo sa appraisers, sa DBP at saka sa land bank, At sa kanitarian. wala po. Even sa notarization, wala po. Yung iba, alam ko, 1%. Wala po yun. Ang babayaran lang po pala natin, which is a pre-release requirement, yung documentary stamp tax. Wala po tayong takas lahat doon. It goes to BIR, it does not go to the bank. Yung doc stamp tax. 1.5%. 1.5 peso for every 200. Pero depende po yun sa term din ng loan ninyo. Times, over 360 naman po yun. Divided by 360. Last question. Is it necessary to go to the bank when pumubayad na ka or shown yung checking? Pwede din po auto-debit na lang tayo. But of course, we would appreciate you once in a while to see you. And then we will also visit your facilities so that we can offer more services to you. Okay, thank you very much. Okay, kung wala na ilain pa mo kana, I think imagine ako ang go madal ko na kini after. So thank you very much. Ona pa rin ko sa mga sige one last. Yan duha ako. Sige kayo una ma'am. Hapon again. Akong i-address ang question ako sa tourism, Department of Tourism. Kanang one of the requirements na matadali o permit or accreditation, dapat at least 5 rooms nga na naanod man tanan sir sa unang anang apply ko ang DOT. Pagkatapos mabot ni Kalong kung wala may DOT accreditation, wala nang anong mga rooms yung balhin. Duha na lang sa room ang available. Yes, kung okay, ang ilang question actually RD Gov is ang atong basis for them para to be able to avail sa atong gihatag na project is to have the COC. January naman tama, renewal na sila. Kung saan daw nila pagpa-renew, wala naman sila pa-inspect. So, we'll base it sa atong COC siguro sa last year. I don't think that will be a problem, ma'am, kay nakasabot ang gobyerno, nakasabot man, I mean, naghanap di one accreditation fees ato naman ang waive, no? Whether it's for kind of properties or guides, even kind of mga guide centers na po. So, ako ka nang i-discuss nito, and then we will do our best, no? Dili na mag-lisod. We are here to help, not to make life more difficult. Thank you. Hello everyone. Good afternoon. I'm from Talisa. Actually, I'm from Cocolandia. And this might not be related to our topic this afternoon. I just have concern about di ba kabantay mo nga kasagaran damage was caused by trees. Di ba? Natumbahan din yung mga establishments kay because the trees na naa sa inyong palibot is not resilient. So, as a native tree enthusiast, I just want to recommend you to know your trees and just do a little research kung unsay naturally nga motubok nga trees ana. This is kanang mo help ninyo to defend kung naay mga typhoons, and also you are helping nature to kanang what do you call this?
Kailangan mo recover as well. So, Nora Tachaka. Thank you everyone. Yes, thank you for sharing. Yes, ang important sa bitaw na siya. Knowing our lugar kung sa'y feasible kung sa po yung hadlok. Ako lang i-comment of course sa north part, especially Katmo, no? Ang ilang disasters, 3 days prior na butol na sila kahoy, nanangta na sila sa dapat mga tanggalon. So, when that dili sila grabe ang Domingo, although sad to say, dili man sa postal. So, ang bangka daw sa Tikas Silingan, para sa Tikas Barangay, parking, patuloy na to na di panita. So, anyways, again, thank you very much for coming and sharing with us kung sa inyong mga experiences. No? At uban kabaw ko na uwaw lang, but the governor and the DOT RD is furnished with all the mga papers, photos, o sa mga details na to. Again, para sa requirement, initial lang yun na itong requirement is assessment, budget na to, o kung sa ito plano, muy unang lang pinanglanon. From there, anha na ta maka-generate o kung sa inyong mga applyan. So, kana lang yun, initial lang yun, tabangay. Tabaw ko walay signal, so mostly anigo adto mi sa mga TO or sa disaster areas nga naay signal, ang mga kato sila may nanghatag og radio, ang uban gimotor para lang maka so ang uban wala yung taong ari. Pero sa tila, pinabangay gihapon ta, nagdaghan kaya mo, so lipay gihapon ko nga may ari gihapon mo tanan. So, thank you. So you will still use the same system once ma-finalize gid ninyo ang mga requirements na inyong kinahanglan, no? Gawa sa application, what else do you need? A cash flow presentation? Yeah. For the DP Gov, and then maybe it's also through the other banks. To simplify, we will coordinate with them, and then give you a checklist para including sa pag-submit sa forms, if it can help, and if para mas streamline itong processing, the way we arrange the numbers pa, kanang number 1, financial statement, number 2, kung pwede, anaon po nato pag-anay para si technical working group, dili na higit ukay-ukay, kanya, diretso ba? We will coordinate, ma'am. Wala na? Okay na? Kuyawan ko ni Krokolandya, binakong mayroon siya bro, na not related, ilang krokodal ng hawak. Okay, kung kwanto na daghan ako ng crocodiles, pwede mo adapt ang uban. At tos engineering para makalibre ko no. Kawasan ng crocodiles. Diba? Maguna ko ng adventure. So, kidding aside, yes ko. RD? Go please. So if there are no more questions, okay, so, okay, dapat, dali. Please identify yourself. Sis regardless no sa Carmen. Magpasalamat na sa ato ang gobernador kay tabang na ato. Niya sa ato sa turismo aron makatabang sa ta, kinahanglan mo bayad sa kitag buwis. Mo kat kitag si Usi. Karon ang uban wa man kat gobernador. Ang uban nindot pa kayo ang maulsa, sige sila operate, wala sila si Usi. Ya kami naguba ng mua niya. Nagukat si Usi niya. Sila taon, sige sila pagpilitan. Gaya ka sila. Mura na ikasperya na ito. Sirs, if namin nakitaan nga nag-operate, palihog report kay kami as soon as na kami mabawaan. Ipa-adto mo na nato, sir. So, pwede rin kita mo report sa ato ang office or sa inyong mga LGU nga dito sa officers. Kay we're not supposed to operate without the COC. Nalatay PCOC karon because atong wala pa ma-inspect physical inspection ni DOT, but dapat wala na-operate nga wala COC. So, if naamo palihog report, sir. Ugma, na ako'y meeting sa mga mayors, tanan mayors. I-appeal ni nako nga topic. And I will call on all of the mayors, because even in Katmon, I noticed sa listing na na-issuehan ang LGU permit ng YCOC, wide
DOT accreditation. So I will be tasking the Provincial Tourism Office to give me an inventory after having given prior notice to the mayors. Ugma ang akong ihamyo na ilan ang revoke ang ilang LGU permit until this resort shall have complied DOT accreditation ug COC. Remember, we are still in a state of calamity, and that gives me emergency powers, including the power to issue a cease and desist order. And I will do that sa mga non-complying na mga resorts. Especially since, in fact, as RD Tamano has stated kanina, I also included our preparations against the Omicron surge. Hibaw mo, stricto kaayo atong Executive Order 20 and 20-8, including my insistence na dunay gud mo air purifier sa kada kwarto. Kung ipa-inspeksyon na ang balik. Apil na sad nga dunay air purifier ang nag-serve ninyo, mga servers. Ako nagpa-inspeksyon balik. Because these are also, including katong atong ultraviolet na germicidal lamp, ang pag-sterilize sa mga diving gears, and everything else, that still stays. And all the more now, ikibautan, infectious kaining Omicron, although it's not as deadly. But, seeing as we are both in a state of calamity, we are still under GCQ, meaning quarantine na pinapunta, and there are certain very strict standards under GCQ, and in preparation for Omicron. These are the justifications by which kung padayon gyapon ni sila o operate without DOT accreditation, then certainly avoid DOT accreditation, wala sa COC. I will have to issue a cease and desist, and I will be calling on the PNP to implement it. So that's prior warning to those that continue to ignore our requirements. Ayuhon ato sa ning iagi sa minaayo. Mang-warning sa na. Dili na threat. Kay tinud-o na nako. So I think agad naman nung nakailan ako, tinud-on ko gid na. Katupag yung mga supalpal pagit kaayo. Dako makita lugar sa PDRC. Dili na ta dito congested. Ang kapasidad dito 1,500, I think 1,500, 1,000 na lang atong inmates. So natay na akong lugar. Okay? More questions? Kung wala na laing mga pangutana, palihog i-accomplish ninyo ang inyong mga forms o ang mga requirements ng kinahanglan. Naibaw na mo sa atong mga pizza. And I would like to thank all of you. Salamat kaayo sa inyong pag-anhi karon. Naibaw ko nga ang inyong gibiyaan dito, dako pa kayo problema. Pero sama sa giingon ko, nanghinaon ko sa kining hapuna, nakahatag o kahayag o paglaom kaninyo. Maningkamot gyud ang provincial government samtang niya pa ko kana og mupili pagyapon ko ninyo. Pagyapon ko ninyo. Anong mo kabatos kontra ba? Paningkamutan gyud din nato nga makabangon gyud og balik ang Sugbo. O ang ekonomiya sa Sugbo, dako kaayo ang inyong ikatampo. Busa, tabangan gyud ko. Tabangan gyud mo na mo ni ang atong mga financial institutions, Land Bank, DBP,
o Veterans Bank. By the way, libre pa ni Udto sa ugma. Sunod Lunes para sa housing, 5 ka lechon ang andamon. O niya atong Department of Tourism and of course, Oyo. Did you give a chance to Oyo to speak? Oh, okay ra? Wa man sila. Ha? Okay. So later, dunay offer niya nga kung gusto mo makipart-partner mo sa Oyo and ang inyong mga rooms will be given more opportunity nga mabaligya internationally once we accept international tourists. Okay? So, salamat kaayo. O, balingkamot lang ta. Pakita na to nga Sugboanon doon ni. Kaya nila to. Salamat kaayo.